Tivita lasi malita tu Samoa le tala ave ia so taitasi. Manuia te o whaimaro whilima ai maiso lau tapo ina Samoa. Malena o mai na tina va sili per pese na ma faunga ia pe ona va fo mai pese original song ale tanto penino te fau ia na o te fo mai mai na tina va a sili ma to fie na pese fa longo ti ai e na o tala te fo tanto TAEAO man lo pe il ni TAEAO ne o le aso lima ne Aukuso te sanga lua festival i TAEAO ne o le aso fua le aso pito sida le ofenga ta ia ali fata lo fata tu ia mo singa fa e mo tu la volta tu tau ine me lo ia ile tatu tau ine tal fata ia pia ine fa la niu ino fa mo tama au lei ma tena au lei o le matua au le lei la volta tu tau ni TAEAO
ya so fo timidei ia fia foi fatalo fatu tu mai tai o fresh mari ele fo fatalo me foi wal to join or tatu tunu o le tatu tai manuia malope talo for fresh. Yeah, good morning, Mr. Ngango de TAEAO. Yeah, morning lover. Yeah, opol pese ya. Ni me ka mo fo fo nga ya la sanga fo. Le sila la wa. Le wala ngi mo fo fo apia. Alunga pole usu ya afu pole usu. Usu. Ele mo se kupere. Good morning. Malo la wal tawa ta in TAEAO fifi ile nganga. Fatalo fatu. Yeah, I lo o topa. Ia lo o to malu. Ia ele nei fo TAEAO la sanga fo pe sa ngo Mr. Ngango. Ia al fa tai e fo ile tua. Ona lana tau singa lofa ia te tātou le o tātou tui whaafsanga ia nei whapoponga tātou pokalame TAEAO manuia man lo pei wao mai lo TAEAO tau tau lo manuia i le lo whamleanga leo le tua ma lo tawata Malo ia masao leo mo tau so tainga e male tmai tai pule o le tātou FESCO ia po number 1 currency ia po le tātou Western Union fo i peo na lau loa. Atu langa na ia oe fo lelo whawhaianga na tu runga seiso tātou i zo te leo tātou le valu o te mine valu o ia. Se whaka mole wala i ngā valu o le atu lawa i lunga o le tātou o le oswale vai e fo i. A te mine, ia le masala la atu tumatea mari whatalo whatu le whionga ia Muripola ana rosa ia o le lua leo le tātou Western Union i nei te TAEAO. ia fifi lava le nganga e whatalo whatu lau whionga Muripola ia o le tamai tai sui pule fo i le tātou company malo si le FESCO. Good morning o amen ni TAEAO. Ya, malo se tua. Aya tinga pa o mai teleo. Nga ko maresa. Pe fa le manino ia lau fa fonga Muripola. Ya saule. Ia le la se tau malua e tātou insinia ia nei TAEAO ia langa ngai al whaftai ia o mawhain toi mo tātou so tainga ia man tātou company malosi ia e ala fwoi lan tau tua whai pea ia ile mamalu lau tela le atunu ia se e sau noa ia o nau te iloa na fwoi no fwoi ololo o fionga inisi o tiutel nei TAEAO ia se e sau noa ia inisi o tātou whapitoa fwoi ia o mawhain tu whatasia tātou company ia wa lava malu le atunu ai a fwoi nei vai aso le fe o sa uniuni atoi mo le asau tama. Ya, kasa na fastili. Kasa na fastili sa po. Ang tama sa laya sa fono ni po ni kaya sa nandela. Ya, ato mo le kaya sa ina ni la sa tama. Ya, sa tama fo ya fo ya pena kala sa tama le po fo yo ana ya no se fo yo para lo ko company sama na yung sama kang fia si Bella sa sama ang company le text ko le fa yo si papito si tanto para lo faccio mo le sa sama ay lo yai la va sa para lo fatino in el seminle ia o lo fa ta ang isa to company pa ni si fa le ai nga cafe fa le ai nga useful lima ia ma ila le isa to o na ale o le super fast ya i for foreign exchange o whakilonga la le whalangoa o whale uma to ke whee loa skulu ma leo o uma o na taifio ngai o mai tātou number 1 currency. Ia e o ati whale ia o lo o display ia le posters a le whale lea e iai whoina kong koe ona e te tini ia pēr whakilonga e te tautami i whale ia loa skulu e na whai on tā whala o ticket o le ticket la ia e na whai ona wha o mai nei le mata o kita tito ni talo e polis mai ha fo yo tātou nā lango number 1 currency a na whai ona wha tā wai wha ni deo lau foreign lau tuki mai tātou ia o na mawala i o lau special rate ia e o wha lau iloa i o lo whakinai na teimi nei ma e whaangasa wha lau iloa nei a mai a te mai te chautanga nei whangu wha lau iloa lo whakinai na teimi nei a mai a te whakinai Malo sau noa. Ia ona e tātou whalau iloa ale pe o na mātou whalau iloa ina fo i vasa o mawai. Ia e ai ale mātango fia fo i o lea whalau iloa ia mise la wale mamalo lea tunuu. Ia le fia e whaunga ina tātou whale inga nei lusfulu 5. A o le whawhesiri mai nisi lau whionga Muripola pe a o fia i mai lātou le lafo mai a lātou te leni.
pena o tātou foreign lava o le a fia I tātou whalawiloa le whaamoli. Yeah, actually, it's not like you want to talk to Joe, I'm talking foreign exchange. And so, it's a company and a fixed for the Joe will have one out of it. Yeah, I will now to the family hall. Fully with the money transfer. Yeah, we got the number one currency foreign exchange. You must have to buy and business payment yang activities. And so, we don't allow a lot of payment and payment only one street. Yeah, I don't know Malo whawtai. Ia o te iloa na ua toe a tiri manino ai fo ile malo le atunu ua lewa sau noa lau fionga ni TAEAO. Ia ele maa nei a fo io nei whaalau iloa tā ua. Ia e moni lava ele o fito I tonu mota ma. Ia o te iloa. Te le lava sama veanga mona I tama wai. Te le tama o le la a maua la te utupe mai fafo. Ia o te iloa la a maa nei a fo le rate. Ia wa lava lea vaenga o le tātou whaalau iloa. Ia po le number one tweet se pei o na tuwhatasia. Ia el tātou Fexco. Ia manisi o whaleenga. Ia le nei tū lao le TAEAO ta whatandoanga la fionga mulpola. Vanga na isi si vaenga te fisau noai. Ia ale vaenga le antau tuturi atu tātou tanuanga ni TAEAO tātou whalau iloa le. Ia le a le foi mai ka no ka pena o na leva masa leva ia so I se a foi na le. Ya so la o na la ia so mai la ia na ia la wala sa no ai. Ya o le talo ko le malo la sino. A mai se la ia lo mai ba wa mai sa la ia so ita. Ya ile sa wala da le sa o le tua sa la fo ni. Oni tua le ka pena sa mo le ia sa sa la ni apa ye. Ma dia lava. Untuk saya main itu sebelum main untuk usut masalah na. Kalau ilah saya tahu itu le kalam. Ma dia. Yang ada main itu kalam. Olah saya koi dah itu yang saya tahu. Yo, moni lava. Oleh kasalan ni. Ai sebab ilah saya main itu sama ni. Tahu dia lo siap main lo saya main sama. Jangan saya ini. Boleh yang tak orang boleh berdua kita sama dan dapat soalan supaya boleh lalu cuci. Seasal lah bagi mana, ada yang se pasti tahu dia lalu cuci. Anda se lalu cuci lo nak tak salah dengan tu. Tahu apa yang lalu cuci mai. Mak ia efektifnya apa sangat ada ini. Ko expire lo ID ko. Mai okey yang ID. Apa yang tahu ai tahu ona faz o cuci. Ile kamano le asene le inflation ia tenia MANUIA tu neta lo fatto no la fuma ise le ia pe vai ngai ta o wale di masa sa sa moni la o ba ia ia mafai o mo fai o to ia ala bala ma to es bale ne Malo whaftai sau noa lau fionga muli pola. Ia ondisi ana vaenga o lea lawa itu ina malo lea tunu au te iloa. O toa tele ana o atu mape I sa I tato o unanga. Ia au vaenga ia tu la fono I tā waina ia man pui ai se eleni. Ia o lea lawa olo o tu ina atu pea e whai mwha manatu. Ia tato po kalame lea aso lea o unanga le Fexco. Ai mole nei tu la ia momoli tele whaftai lau fionga. Mole whaafnoa ina o lau taimi. Ia e wha sila e fo ina ia tātou whalau iloa mātango whia nei. Ia a wā lava nei vai aso mole. Ai mai se, o le umi le tātou whalau iloa le number one tweets. O le whatoa wha mai ai a te sema. Ia o nei tū la, ia se wanga nā e sisi vaenga lau whionga muli pola. Ia ai MANUIA te le atu te mwhaiva tātou company. Ia I so sona lala. Ia I le ngata I nei a o savai. Ia tautua ina le malu le atunu. Malo selain aku ia seamuan dengan leba yang semalita semale Samoa. Whaatai tele lava muli pola ia whamanuia le atu ai tiu te alau whionga nei aso whailo hai se mea luma whaasoi fua ia. Ia nā ua whaafonga le malu se tātou atunu ia I se whaatantandoanga am le whionga I le tamaitai sui pole.
o le tātou company malosi a le Flexco e pei lava o na sausau noa. Ia le nei TAEAO e ala le tātou whaalawiloa, me se al whaalawiloa na e pei o na mātou whai atu e le vāso mawai. O whai ngoa ino le #1 treats. Ia, e pei al whai atu, e le ngata la o le whai paanga madisha whale inga le tau te whai paanga e pei o le cafe la Toronto. E este mi whai ona ai le ngata le o le tele mai amupuna. Lua sulu lima, ia whale inga le o maana rata o saini lima ma le Flexco. Ina ia whaamaria ina le atu no e le ngata o le maunga le taumaftanga. Ia ale a maunga tātou special rates lea. Ia iso o se mea lato e whapsu ia ino se leni. Pei ang stiling e nisi, e na o le foreign exchange, o le whaatino tātou whaptuani, o le number 1 treats. E le tau dia i la tātou se le lafo mai whafo. Ia inga e mesi o woi atu mau. Ia pei o le whamamangana, ai whatoa whamai a le aso tōri tasi o te sema. Nona winga, te le ana i masina i whaen whamuria i nei oe. Ia le tātou whanau doa lea, mori atu ena nganga whaptai, ia le whionga i nes. Te mai tai sui pule foi, o le Flexco, ia e ala whaamdoa ini o teimi, tātou whaatandoanga ni tai au te loa, nā tātou atu tasi ai sino whataranga pisinisi nei foi mai, tātou tātau, ia ma whaindoa atu foi nisi o tātou kapanin pisinisi, ia o leo whai ngā lue whaatasi me foi, mai tau, ia wala ma tātou poklap whai au e tāpese, mai sau me kofe, ia msau mārua tai au, mai eba mai tātou poklame nei, tai au mania paluotu. E tāua lo malamalama lelei ia inga matulanga manaomia mo le whao inatu le eletise I lo maota po le pisinisi. Olatus, oi kia umoromolo. Oma, koe ala le kise. Oi na koe anofon. Koe ala whai mori whai le seng. I wha pepe kai wai so sisi ngā mea. Iai, ma whai mori whai longa le seng I whakanga lana kula fōre pisi. Kau sa inga pe vika o venka o kisi. Okay. O mea whai pe vika. No payment, no power, brother. Mo nisi whamatalanga wala au mai le ono 55 o le ono 55 whawhitu. E tāua. My name's Jack. We're from Australia, Brisbane in Queensland, and we've come over to Samoa on a service trip, volunteering. We've been doing a lot of rubbish cleanups, which is what we did today. So we did a cleanup from the clock tower to the park, which is where we are now. Yeah, and we find this issue very important because for me personally, I love my fishing and swimming and snorkeling, and you guys in Samoa have a beautiful reef system here, and we don't want this rubbish to go out and to injure turtles and fish like that. We want them to be around for our future generations, so it's very important to clean up your plastic rubbish, yeah. So we really, we can clean up the rubbish, but it's important for you guys to not litter the rubbish in the first place. So we really love Samoa. It's a beautiful country, beautiful weather, beautiful people, very nice culture, but we'd love if you could all put in a big effort to keep Samoa clean and beautiful and green. Single-use plastic water bottles are a big waste problem in Samoa and for our planet. Do not throw away water bottles after drinking. Take it with you. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Bring a water bottle when you come to watch the Samoa 2019 Pacific Games. Fresh clean water is free for all at all venues. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free.
Ya, sudah lama saya pasal pasti pasal mana itu. Ya, ini futulah saya tahu pengalaman ini saya mania mana lope. Ada mau tahu saya ingat. Ya, mana semua ya ulai ngale. Ya, sudah tahu orang leo, tahu orang aja. Ya, Allah tahu. Apa tahu sama tahu apa. Ya, yang nak manusia ini pas butik pasal saya ulai.